DXDC Radyoman Report. Gipakusgan sa Philippine National Police ang ilahang police operations subay sa preparasyon sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections kun BSKE. Ibutyag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ato sa command visit nini sa Police Regional Office 11. Gipakusgan nila ang kampanya kontra loose firearms, private armed groups ug mga wanted persons. Ginamonitor sa kapulisan ang posibleng election areas of concern nga adunay history sa political rivalry ug violence. Gibutyag niini nga aduna nay meetings nga gilusad uban ang Commission on Elections ug armadong kusog sa tinguhang makabot gayod ang luwas, malinawon ug hapsay nga pinilian. Yeah, with regards to the preparation of the election, matagal na tayong naghahanda po, ano. Part of this are yung una, yung sa paghabol natin ng mga loose firearms, and then the accounting of PAGs, and then yung mga implementation of the warrant of arrest, especially those most wanted person and those involved in murder and homicide. Yung most likely mga personalities na gagamitin sa pagiging hitman or assassination and others. Also, kasama natin yan sa pag-identify natin ng mga most likely areas na magiging problem areas natin based on history, based on the intense political rivalry na mamumonitor natin. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.